loyi a vulavulaka i Dyilolostro kusuka eka Dyilolostro YouTube channel. Ndza kumeka le ka swiyenge swa mabulu leswin'wanyana swo nje hi TikTok na Facebook. Mina hi mina Mahlalu wa Xitsonga kusuka eka xitichi xa Mahlalu wa Xitsonga TV xa le ka YouTube. Kasi na le ka swiyenge swa mabulu leswin'wana hinkwaswo ha kumeka. Eka nkandziyiso lowu a lava ku mi tivisa leswaku mundzuku leri xaka ku nga siku ra vumune eka n'hweti ya Nyenyankulu eka lembe ra 2023 hi ta va hi ri na n'wina varhandzi na vaseketeri va hina eka ntirho wa xitsundzuxo wa murhandziwa wa hina Ntwanano Maraji lowu nga ta va u khomeriwile ehodeleni ya ka Xilumani eGiyani lowu nga ta sungula hi awara ya 2 ni ndzhenga. N'wina mi nga ta kota ku fikelela hi ta va hi ri na n'wina mundzuku ku va hi ta tsundzuka n'wamafenya eka rixaka ra Vatsonga Ntwanano Maraji laha ka Dyilolostro YouTube channel hi le xigodini.